Sengithola imessage kuthiwa hayi late. But ke ngeke ngaba ne-situation namhlanje kuseni khona umzalwane esihamba naye. So sizamile ukuthi simthumele imessage manje azange akwazi ukuthi ayithole. So masithi siyaphuma nje wangena kwamele ukuthi simthathe simbeke. Masizalasakahleka sizithola sesingale emva kweSoweto but sibonge uNkulunkulu ukuthi ekugcineni sikwazile ukuthi sifike. Siyabonga kwinjabulo ukuthi sifike la sibe kanye nani. Siletha nje ukubonga noku ama greetings from Davidton ibandla lase Orange Farm njengoba nazi sinikhonze kakhulu ngase Davidton. Amen. Manje ke uma uphethe iBhayibheli lakho ungaya nami encwadini yase evangeli ngokukaMateyu siyobheka isahluko samasumi amabili nambili Matthew 22. Ifocus yethu iku verses 23 size sime ku verse 33. So ngaphambi kokuthi siye lapho ngizovula nje ngicela ukukhuleka bese sibheke izwi likaNkulunkulu. Baba wethu siyathokoza ukuthi unguNkulunkulu onamandla, unguNkulunkulu ophakeme onamandla onke. Baba uphakeme, uyesabeka, uyabusa ezulwini nemhlabeni. Nakho sesisondele ukuzozwa uNkulunkulu wethu izwi lakho. Nangempela unguNkulunkulu okhulumisana nezimpilo zethu. UnguNkulunkulu ongafuni ukuthi siduke. UnguNkulunkulu ofuna sibe nethemba la ezweni elinganathemba, ezweni eligcwele ngenkohlakalo, izwe eligcwele ngezinhlungu. uNkulunkulu wethu naku sisondele isihlalo sakho somusa namhlanje kuseni. Siyakhuleka futhi siyanxusa uNkulunkulu wethu ukuthi khulumisana nezimpilo zethu, sivuselele, sinikele ithemba elisha ngoba ziningi izinto ezweni esiphila kulo ezenza ukuthi siluze ithemba. uNkulunkulu wethu silahlekele ithemba lethu, singabuboni ubuhle bukaKristu oyinkosi yethu. Naku ke siyasondela esihlalweni sakho somusa, sicela ulungise inhliziyo zethu ukuzozwa izwi lakho uNkulunkulu wethu. Konke lokho siyacela sikhuleke egameni lomfelo wethu nongumsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. 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 Imibuzo miningi bazalwane esihlangana nayo la ngaphandle. Baningi abantu ababuza imibuzo engaqondile noma imibuzo enganangqondo. Angazi ukuthi ko wawuzwa umbuzo okuthiwa uma nithi kukhona ukuvuka kwabafile, umuntu uma sekeshile awumlotha, ingabe lento izokhonakala kanjani? Noma kunento okuthiwa i-transplant, kunabantu abenza i-heart transplant, uthola ukuthi umuntu bamfakile i-kidney. Umuntu abuza umbuzo njalo ukuthi uma umuntu ke wathinta wafake i-kidney, ngelanga inkosi ibuya ngalo, ingabe le kidney izobuyela kumnikazi noma kuzokwenzakalani? Manje le mibuzo ebalulekile ngoba imibuzo esihlangana nayo enimibuzo eyenza abazalwane babukala ngathi yihula. Le ayisimibuzo ebuzwa abantu bezweni kuphela, kodwa nezinkolo abazalwane, abantu abayibiza njengabazalwane bayayibuza le mibuzo kwezinye izikhathi ukugqeka iBhayibheli noma ukuhlekisa ngalo. Sithola kaningi le mibuzo enje. Manje bazalwane, siphila ezweni lapho khona abantu badukile. Siphila ezweni lapho khona abantu badidekile, nabantu uthola ukuthi abazalwane kodwa bagcina balahlekela ithemba ngoba kukhona ukungabaza, bangabaza izithembiso zikaNkulunkulu. Manje ingakho lo mlayezo ubalekile kithi ngoba lo mlayezo uzosiza ukuthi sibone amandla kaNkulunkulu. Uzosisiza ukuthi siqondisise imibhalo kangcono, sikwazi ukuthi sibambelele kuleli themba elingunaphakade nelingasikinyeki. Amen. Manje ngizocela ke sifundele ku Matthew 22 ngesizulu, ephethe ngesizulu asifundele ku Matthew 22, sifunda ku 23 siyoma ku 33. Isihloko sami engisibhekile namhlanje sithi sona uNkulunkulu wabaphilayo. Kungani ngithi sizobheka isihloko soNkulunkulu wabaphilayo? Ngoba i-theme noma indaba nkulu la siyobe sibheke khona ngokuvuka kwabafile. Ngokuvuka kwabafile, that is the theme of the entire passage. Manje isihloko sami ngithi mina uNkulunkulu wabaphilayo. Kulapho siyobona khona uJesu Kristu abhekene nombuzo. Lo mbuzo bokumbuzo wokuhlekisa. Bafuna ukuhlekisa ngaye, bagceka noma bahlekisa ngale ndaba yokuvuka
kwabafile. Kodwa sizobona uJesu uzophendula lo mbuzo masiqhubeka nale ndaba yethu. Ngizocela sifunde ngaphambi kokuthi singene kulolu daba. Ngalolo suku kwafika kuye abasudisi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, "Mfundisi, uMose wathi uma umuntu efa engazele bantwana, umfowabo makamngene umkakhe, amvusele umfowabo umuzi. Kwakukhona ke ngakithi izelamani eziyisikhombisa. Owokuqala wagama, wafa engenamntwana. Umkakhe wangenwa ngumfowabo. Kanjalo nowesibini, nowesithathu, kwaze kwaba kowesikhombisa. Ekugcineni wafa nowesifazane. Ngakho ke ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani kulezi zelamane eziyisikhombisa, ngokuba zonke zaganwa nguye na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Nidukile, aniyazi imibhalo namandla kaNkulunkulu, ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa futhi abendiswa, kodwa banjengezingilosi ezulwini. Maqondana nokuvuka kwabafileyo anifundanga yini okwakhulunywa uNkulunkulu kini ethi, mina nginguNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe na? Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo." Kwathi izixuku sezikuzwile lokho zamangala ngemfundiso yakhe. Sibonga ukufunda kwezwi likaNkulunkulu. Amen. Amen. Lokhu ke kwenzeka uJesu ungene eJerusalem ku chapter 21 uma sizozwisisa ukuthi kwenzakalani. La uJesu kulesahluko esindlulile ungene eJerusalem uyadunyiswa njengenkosi, abantu bayamdumisa bathi haleluya hosana. Yenzeka lento ngalesi sikhathi lapho uJesu khona abheke esiphambanweni. We call this iviki lePasika nge Passover week. Uzokhumbula ukuthi ku Old Testament ngesikhathi sePasika kwakuthathwa imvana, leyo mvana ezohlatshwa kwakumele ukuthi ingabi nesiqi, kwakumele ukuthi ingabi naphutha, kwakumele ukuthi ibe perfect, iphelele ukuze ifanelwe ukuthi ibe imvana yePasika. Manje uJesu siyazi encwadini kwabaKuranti bokuqala ukuthi ungilo imvana, ngazothi imvana noma yini, imvana yePasika. He is the Passover lamb. Siyabona ukuthi makangena eJerusalem uJesu Kristu uhlangabezana nama challenges, uhlangabezana nezinqilama. uJesu ulethwa phambi kwabaholi beyinkolo, the religious leaders. uJesu ubhekene nemibuzo kahle kahle, mawufuna ukuyibeka ngamazwi asimkhulu. uJesu is going to be examined. Bazomlinga, bazomvivinya, bakwazi ukubona ukuthi ngabe ngempela akanasiqi, ngoba injongo yalaba bantu ukuthi bamthole ukuthi uJesu unephutha akafanelwe. Amen. Ungene eJerusalem uJesu ulethwa phambi kwama-religious leaders. Uyakhumbula ukuthi babe nenkinga naye ngokuthi udisturbe ama-activities la bekenzeka etempelini. Manje uJesu bazomthola ukuthi nangempela akanaphutha, he is blameless, he is sinless, ingakho afanele ukuthi abe imvana kaNkulunkulu ezothatha izono zabantu, ngoba akekho umuntu noyedwa ongathatha izono zabantu emhlabeni. Amen. Bayeza kuJesu ngemibuzo elandelene. Umbuzo wokuqala bawubuza uJesu bekuwumbuzo ukuthi ingabe sifanele yini ukukhokha intela na, ukubhadala i-tax. Babuza uJesu bathi sifanele ukuthi sibhadale i-tax na. uJesu ubhekene nombuzo onzima kuleyo ndawo, ngoba uJesu uma ethi ningayibhadali i-tax usenkingeni nosizi. Umbuso wabaRoma ngamanye amagama uJesu uzoboshwa noma uzopersecutiwa ngenxa yalokho kushaya. Uma uJesu ethi yebo kumele nibhadale i-tax, amaJuda uzokhumbula ukuthi bebaqindezelwe ngabaRoma, usenkingeni la. Manje lokumbuzo onzima, kodwa uJesu uyaphuma kulowo mbuzo uthi khokhani obakasiza.
khokhani okwe-government bese ninika uNkulunkulu okwakhe. Nalapho uJesu akanaphutha. iBhayibheli liyasitshela ukuthi abantu basala bamangele. Umsulwa. Manje sesingena kumbuzo wesibili. Kulapho engifuna sibheke khona, ukhona wesithathu kodwa mina ifocus yami kulo wesibili. Umbuzo mayelana nendaba yokuvuka kwabafile. Amen. uJesu uhlangana naleli qembu eliza kuye nalombuzo othi wona laba abafile sengathi indaba yakhona ayikho. Uzobona nangendlela ebabuza ngakhona lo mbuzo. Manje ngifuna sizobheka 2 moments esizofunda kizo. Igaba embili engifuna sifunde kizo. Isigaba sokuqala sizobona umbuzo wokuhlekisa. That is a mocking question. Isigaba sesibili engifuna sifunde kuso sizobona impendulo ephakeme. That is a majestic answer. Amen. Amen. uJesu ngokuphendula konke lokhu uzosinikeza isiqinisekiso sokuthi nangempela uNkulunkulu nguNkulunkulu wabaphilayo nanokuthi uNkulunkulu uzosigcina isithembiso sakhe nabantwana bakhe. Amen. Asibheke umbuzo wokuqala. Sisafundile kuverse 23. Lithi iBhayibheli kuverse 23. Ngalolo suku ngemva kokuthi sebambuzile lo mbuzo wokuqala bazama ukumvivinya. Ngalolo suku kwafika kuye abasedusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, mfundisi, uMose wathi uma umuntu efa engenabantwana umfowabo kamngene umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Manje lo mbuzo umbuzo ebekumele ukuthi uJesu azohlekwa ngawo. Umbuzo ebeza kuye bazombuza lo mbuzo. Ukuze siqondisise lo mbuzo ukuthi lo mbuzo umayelana nani, kumele sizwisise labantu ababuza lo mbuzo. Laba siyatshelwa iBhayibheli ukuthi abasedusi. Wobani ke abasedusi? Abasedusi beza kuJesu. Labasedusi labo ngwakunelinye iqembu ke khona la kulama circles wama religions iqembu lenkolo. Leli iqembu lenkolo liphinde kube iqembu lama lo politics kule ndawo kumaJuda. La libambelele emfundisweni kakhulu zika Mose. Bebanesikhundla futhi esiphakeme kuJewish Council. Uma kuthiwa kune executive nabo bebayingxenye yaleyo executive kuleso sikhathi. Ngamanye amagama bebababona njengabantu ababhilonga ku upper class yamaJuda. Nabo bebekubantu abayikukhumezayo. Bebangafani nje any random person. Futhi bebayibona abaphakeme kakhulu. Bebangayikhohlwa kungabantu abaphakeme. Yebo. Bebanemali. They were wealthy. And they were well connected. Bebanama connection. Angazi ama connections yawazi namhlanje ukuba abantu bafuna umsebenzi. Kuthiwa abantu bebanama connections. Beba connected laba bantu. Ingakho lapha etempelini amasedusi. Yibo bebacontrola i-religious life yasetempelini. Yibo bebahlala lapha ematafulini bacontrola ukuthi ematafulini kwenzakalani. Inzuzo beyiza kibo. Kungakho bebenza imali kangaka. Imali yabo bayenza lapha etempelini. Manje uzoqondisisa ukuthi kahle kahle baqasukile ngalento uJesu ayenzile ku chapter 21 uma engena etempelini asusa amatafula wala bantu bebenza ama activities azazi indlu kaBaba yindlu yomkhuleko. Amen. Manje ungazwisisa ukuthi kungani nabo bazama ukuthi bamdiscredit uJesu, bazama ukuthi bamthola lephutha ngoba kafanele ukuya ngabo. And bayabona ukuthi uJesu sengathi uthola abalandeli man, sengathi abantu sebasusa le attention la kithi babheke kuJesu. Yibo amasedusi la. Ingakho bebanemali bayithola la. Futhi lamasedusi into ezokumangaza. AmaJuda bebangawathanda amaJews. UnamaJuda ngapha. Unamasedusi. Into ecommon ngamaJuda namasedusi khona elinye iqembu engakalibali lama Herodians na. Wonke lamaqembu noma ngazwani khona into yodwa bazwana ngayo. Inzondo kuJesu. Uchapter la sendlule khona lembuzo yentela bekungama Herodians bahlangene namaJuda. Manje la sithola elinye iqembu lamasejusi. Noma bebazondiwe ngamaJuda laba bantu. Kodwa kulokho I can believe ukuthi amaJuda mana.
kungani bebazondwe ngamaJuda laba bantu sengivezile ukuthi bebayibona abaphakeme kunamaJuda kunabanye abantu enye into beyenza ukuthi amaJuda angabathandi kungenxa yetheology yabo noma imfundiso zabo zemibhalo amaSadusi ke bazalwane into bebamukela incwadi ezinhlanu 5 letters books zaka Moses bebamukela iTorah kuphela incwadi noma imibhalo 5 books incwadi ezinhlanu zika Mose yizo bebazamukela ezibhalwe uMoses emthethweni ku-Old Testament yiyo ke into ebeyibenza ukuthi bangazwisisana namaJuda bebangamukeli abaprofeti nalezi ezinye abo-Isaiah abo-Jeremiah konke bangakwamukeli bamukela lezi ezinhlanu ezibhalwe uMoses ngoba bebamkhonze kakhulu uMoses into bebangayikholwa ke kakhulu labazalwane lamaSedusi labo sengize ngibabiza ngabazalwane labaSedusi bebangakholwa indaba yokuvuka kwabafile hayi lokho kuphela nalesifundo seyingelosi bebathi bona ukuvuka kwabafile akukho nengelosi azikho ngamanye amagama kuya ngabaSedusi konke nakho ezweni kumele ukuyinjoye uyiphilela impilo yakho ngoba konke kuzosala uma ufa kuya ngabo kuphelile ingakho bebanqebe kangaka baze bathatha indlu kaNkuluNkulu bayiguqule ithi ngikubonise la kuya nami kuzenzo zabapostoli ngifuna ukubonisa lamaSedusi uyowathola lapho uPaul wame khona phambi kwamaJuda incwadi izenzo 23 sifunda ku6 na ku8 ungasifundela brother makhona lapho izenzo 23 6 to 8 ufunde ku6 yoma ku8 uPaula azi ukuthi bangamaqembu enye ingxenye ingeyabaSadusi enye ingeyabaFarisi wayesememeza emkhandlwini wathi madoda abazalwane mina ngingumFarisi nendodana yomFarisi ngibekwa icala lokuthi nginethemba lokuvuka kwabafileyo esekushilo lokho waqhubuka impikisano phakathi kwabaFarisi nabaSadusi izixuku zehlukana kabili ngokuba abaSadusi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo nangelosi namoya kodwa abaFarisi bayakuvuma konke nabo ke abaSadusi bathi akunakuvuka nangelosi akunangelosi akunamoya ingakho bangazwani namaJuda ingakho uzoqondisisa ukuthi kungani beza kuJesu ngalombuzo asibuyele kuMateyu 22 yizwa kuverse 24 uyazi lo mbuzo yazi bawuhlalele phansi labantu la bawuplanile lo awusimbuzo nje bawubuze random bawuplanile ukuthi ngalo mbuzo angeke awuphendule siyomthola ngalo mbuzo yizwa lo mbuzo kuverse 24 bathi mfundisi uMose wathi yazi baya kuMose ngoba bathembele incwadi zikaMose ezinhlanu kuphela akukho elinye izwi likaNkuluNkulu labalithembe khona ukuthi uNkulunkulu ukhulume ngabaprofeti abayingeni bathi uMose wathi kuverse 24 uma umuntu efa engenamntwana umfowabo kamngene umkakhe amvusele umfowabo inzalo yizwa bathi nangazi le ndaba ku25 kungenzeka iqiniso noma bayazenzela asasi yizwa ku25 kwakukhona ke kithi ezelamani ezisikhombisa owokuqala wangenwa wafa engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo kanjalo nowesibili nowesithathu kwaze kwaba ngowesikhombisa emva kwabo bonke wafa umfazi sekangene ngabayisikhombisa pho ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani kwabayisikhombisa lokhu bonke babe naye na bazalwane uyangalaba abantu lapha lo mbuzo uJesu angeza kwazi ukuthi awuphendule la bakhotha noMose yazi baletha noMose kulolu daba ukuthi bakwazi ukushayisa amende kulo mbuzo wabo ngoba bayazi uMose is the supreme speaker they are appealing to the high spokesperson of God siyazi uMose wayekhulumela uNkulunkulu manje labazitshela ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu akazokwazi ukuthi bawuphendule lo mbuzo enye into bebayazi bebazi ukuthi uJesu he has a high regard for the Old Testament uJesu njalo makafundisa uzoletha umbhalo weOld Testament bekazi ukuthi uJesu umbhalo weOld Testament unqikile nawo kuwo ingakho
beza ukuthi angeze azasiphise manje labazalwane bakhuluma ngalomshado ekuthiwa i-levirate marriage lowo kungenana khona eAfrika angazi ukuthi kuyaphi le ndaba eAfrika mhlambe bayiquote khona eBhayibhelini ngoba ziningi izinto abantu abayithatha eBhayibhelini noma bangazenzi kuya ngoNkulunkulu now legama lithi levirate ilegama lokuthi unkosikazi kamfowethu yiloyo mshado ukuthatha unkosikazi kamfowenu siyayithola ku Deuteronomy 25 ukuya ku6 ene siyazi ukuthi isizathu sokuthi uNkulunkulu abanikeze lo myalo noma lo mshado nje bokungenxa yokuthi bakwazi ukuthi bagcine imbewu bagcine isizukulwane bagcine umndeni imbewu ingafi nje kodwa bekunenjongo lokho bekunenjongo sibona kaningi sibone kuJuda kuGenesis 38 ukuya ku10 uJuda uma eshona utshela uJuda indodana yakhe uEri makashona utshela uOnani ukuthi uOnani ashade unkosikazi kamfowabo ngoba bekangana ingane akwazi umkhulisela ingane and la kulesa story sika Juda uma uzofunda uMateyu uzobona inzalo kaKristu Jesu ukuthi lembewu yagcinwa ayigcini lapho nakuRuth yamkhumbula uBoaz incwadi kaRuth uBoaz uRuth washonelwa indoda yakhe uBoaz wathatha uRuth bekafulfilla lo mthetho noma lo mshado nakhona kule Boaz noRuth kunodaba kunestory esinhle kakhulu uma ufunda uMatthew ku verse 1 ku chapter 5 uyambona uBoaz makalethwa lapho ngenxa yokugcina lembewu uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani bekanesizathu bahayijeka lo mthetho kaNkulunkulu beza nawo kuJesu manje kulesikhathi sika Jesu esingakwazi ukuthi le levirate marriage beyisesekhona noma beyingekho kodwa esikwazi ukuthi bekuyinto ejwayelekile kwakuyinto amaJuda bengasinto entsha kibo bekuyinto abantu abayijwayele nebayaziyo manje ke abasajusi kuya ngabo this is a perfect plan this is the idea yokuthi kunekuvuka kwabafilo into yokuyula is a foolish idea ingakho ke manje beza kuJesu nalombuzo bathi awucabange umuntu ushade kahle kayi7 ungazibuza yazozalwana ukuthi labantu mabakhuluma lamagama noma mabaletha lo daba bazenzele yona bazibambile bafuna ukuhleka mhlawumbe babuza nalombuzo bafuna ukuhleka ubuya ngakuthi imagine izulu linjani elinonkosikazi onaba 7 yamadoda Gibo izulu elinjani elinobu angazi ukuthi ufebo is adult angazi bayichaza kanjani izolo lombuzo bathi lapha sekafile naba bonke balele naye bayi7 izulu elinjani ungazibuza ukuthi labantu njengoba babuza lo mbuzo bazibambile ukuthi bahleke enilento engiyivezile ukuthi bazalwane ama side show mawumzalwane kulombuzo lo siyabona ukuthi mangumzalwane kumele wa expect ama side show into ezifani kulokholo lwakho ingakho uPaulo athi umlayezo wesiphambano kubula ebantwini basezweni kodwa kithi esisindiswayo kungamandla kaNkulunkulu amen ngikhumbula ngilapha emsebenzini ngishumayeza abanye abakhoma colleagues wami ekhishini siyafuthumeza ukudla ilunch ngibatshela ngoJesu owafela izono zabantu ngishubayela ivangeli hawo nangoba omdala ngena dala lo baba 55 or so yazi ungaexpect ukuthi angakhathula amamelo ukuthi kwenzakalani ngoba ama-colleagues wami almost alingana nami makangena lapha athi mina ngiyakuzwa bekangekho noma la ukuthi besifakana ungena ngokuthi ngiyakuzwa ungitshelela uNkulunkulu kungani aqosha uSathane ezulwini uthi thina simenzeni so abantu bazohlala bafuna indlela yokuthi bangafuni ukukholwa kuNkulunkulu amasayisho uma ungumzalwane uzohlangana nazo into ezinjalo lezinye zibuye emakhaya la sizalwa khona la siluswa khona la sibonakala khona ngathi amakhandetho akasebenzi kunabazalwana abaningi engikhonze nabo bangatholi imisebenzi nemakibo balwana babatshela ukuthi lento ibambelele ukula kumele uhambe mhlawumbe uyoconsulta uyobona ubaba uzibani ubaba usibeko or noma ubaba usikhosana akakugabhise akusize ngoba lento ibambelele iwubula amen mulama ngicela ukusindiswa umfowethu afonela abangani babe bestakwa sonke eDavidton sihambe ebusuku silala ngabo 3 silala ngabo 4 ekseni mase ngisindisiwe ngifike ekhaya ngithi madoda mina beningijwayele ukuthi mangize ekhaya ngiphethe ama-Jameson ngiphethe amabhodlela ngiphethe ama-Hennessy angisese kulowo muntu sengibambelele kulo ophilayo uJesu Kristu oyinkosi wafa wavuka wanqoba ithuna ngokufa kwakhe
ngaqolela izono ngokuvuka ngajustify manje wafonela abangani bami la bengabe madoda nginenkinga mfowethu useyahlala phela nimnakekele lapha Sure. asamqondi ukuthi ukwenze njani sekaluza imicabango wakhe lo muntu ukwenzakalana asiqondi siworried sonke ekhaya ngoba lento esikholayo bazalwane yokula manje unga-understand ukuthi labantu mabeza nalombuzo kuJesu uma lento yenzeke kuJesu kangakanani kuwe amen khona umunye umfowethu hayi umfowethu umunye umuntu nje athi Joshua Maphonga une following enkulu nala ngisebenza khona nami ongakhulumi naye abazalwane bashiya ingqondo zabo eminyango bangena esontweni ngamagama sigcwela amanzi like uya ngayo kodwa ngithi bazalwane take courage imani speed ngoba thina sikhonza uNkulunkulu owafa wavuka and uma lezi zinto zenzeka kuye nakithi zizokwenzeka lezi zinto akumelanga zisimangaze akumelanga size sithi abantu bangakhuluma kanje abantu bangasho akumelanga zisimangaze ngoba zenzeka zisizintsha sibona amasajusi eza ngalombuzo laba sitshele khona simbambile namhlanje kumele atholakale anophutha kibo bebafuna ukumhlazisa ukuthi uJesu uzohluleka ukuphendula lombuzo kodwa esigabeni sesibili sizobona impendulo ephakeme and I call this a majestic answer impendulo ephakeme engifuna izosikhuthaza uJesu sewubuziwe angazi bengizothini uma nginguJesu kodwa uJesu bekuwumuntu ukuthi aphendule akwazi ukunikeza clarity kubantu ngiyacabanga ukuthi amaJuda amaSadusi angicabanga mina ukuthi beba expectile ukuthi uJesu uzophendula kulombuzo ukuthi izulu elinjani elinefebe linama adulterers bengicanga ukuthi bazothi uJesu uzohamba ahlambazelekile njengoba banokwenza lento bebajwayele ukuyenza kubaFarisi bebajwayele ukuyenza kumaJuda lento ngoba na amaJuda siyazi imibhalo bebangayazi manje uJesu uyaphendula unikeza impendulo ephakeme kule mpendulo kaJesu sizobona izinto ezimbili sizobona icorrection sibone neconfirmation sizobona ukubalungisa kwakhe uJesu nokusinikeza isiqinisekiso uzocorrecta le thinking le abese asinikeze isiqinisekiso asibheke ukuthi ubalungisa kanjani uJesu yizwa ku verse 29 kepha uJesu waphendula wathi kubo nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu uJesu Kristu ngithanda isizulu yazi isizulu sibeka mnandi sithi nidukile English ithi you are wrong English wrong uJesu udukile ngoba ioriginal word lapha yile ligama lithi nidukile usho ke uJesu uJesu ubahlambalaza phambi kwabantu uzokhumbula ukuthi basetempelile laba bantu uthi nidukile you have no idea what you are talking about aniyazi lento likhuluma ngayo you are mistaken you are astray nidukile nilahlekile legama lithi udukile lisho ukuthi ukuhambela kude neqiniso unqamuke eqinisweni badukile laba bantu they are mistaken that is what it says there akapheleli ngokuthi nidukile uyaqhubeka ukuthi anazi imibhalo namandla kaNkulunkulu bazalwana yikho into ebengabakwatisa labantu labo noma ebengabaqasula abasajesu abayikhukhumeza ngokuthi bona banemali futhi bona bazi imibhalo abasajesu phela bona bekuyibo bayibona abaqinisile bona kibo le ndaba yabaprofiti nakho konke bebhaliwe bengasholi yabi position yiyo bebayibona eyiqiniso bebazibona bona kungibe banegunya bane-authority ukuthi imfundiso zabo ngezeqiniso bengekho into bengabahlambalaza njengalento eyenziwa uJesu la uthi aniyazi imibhalo anazi namandla kaNkulunkulu bese uya-explain uJesu mara u-explaina nge-reverse order uyababonisa ukuthi labantu ba-ignore amandla kaNkulunkulu kuverse 30 uJesu yizwa kuverse 30 uyabalungisa manje uthi kuverse 30 ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abangenwa abendiswa kodwa banjengezingelosi ezulwini manje uJesu uthi laphana ekuvukeni kwabafileyo akunamshado abantu abalikelwa emshadweni akunalento yenu yokungenwanwa kodwa baba njengeingelosi yilokhu uJesu akushoyo la futhi into engifuna uqaphele lapho uJesu
akaba expose nje ngaloku vuka kwabafile kunento ayedayo futhi lesibhekile ku-Acts ababuzanga ngeengelosi kodwa uJesu uyazi laba bantu uthi futhi laba bantu abasiyingelosi kodwa baba njengeengelosi uJesu uyazi laba bantu ukuthi bakholwa bona babuza umbuzo ukuthi ukuvuka kwabafile kodwa uJesu ubalungisa ngale ndaba yokuvuka kwabafile aphile alungise lokukholwa kwabo kwamanga kokuthi abantu ingelosi asikho. He says they are not given in marriage. Now, laphana kungani labaSadusi bathi uJesu athi abantu abanikelwe emshadweni in the resurrection kungoba njengoba ngisho ukuthi amaJuda noma labaFarisi imfundiso zabaFarisi bebangayazi imibhalo ezinye zezifundiso zabaFarisi bekuwukuthi uma sivuswa siyonikezwa imizimba yethu leyo na le yethu yona le inyama esinye sezeyimfundiso zabo ingakho abazalwane encwadini yakwaPurani bebadidekile manje ke uJesu bazalwane uthi kulabantu anazi amandla kaNkulunkulu amagama uNkulunkulu uyakwazi ukuphendula lokho kungasiyize ukuthi kube yize ukuthi kube yinto ubani ongaphika lo uNkulunkulu unamandla okwenza konke ngoba uGenesis 1:1 siyatshela ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba from nothing and he's about to create. Even in our resurrection he will create and give us new bodies. Ku1 John chapter 3 uJohn uyasitshela ukuthi bazalwane esiyoba yikho asikwazi kodwa sikwazi ukuthi mhlane vela siyofana naye ngaze ngakhumbula umhlabelelo athi kwaze kwabonakala thina siyofana naye kwaze kwabonakala thina siyofana naye uthi mhlane vela asazi siyoba yini mhlane vela siyofana naye laba bacabanga ukuthi mhlambe mangabe ikhona lento le labaSadusi uma nikezwa lemizimba uyoba ngakaba manje uJesu uthi niyaphosisa ngoba abantu basebevuswa abayonikela lemizimba nini nicabanga ukuthi bayonikelwa yona kodwa bayoba njengengelosi. We will be transformed siyoguqulwa siyofana nengelosi asiyoba ingelosi ngoba ningabantu abacanga ukuthi uma umuntu eshonile uyoba ingelosi ingakho namhlanje eGardens zethu sihlangana nabantu abathwele iminqamo abathwele iphandle abathwele iphitha lutshekamuka kalabakalango robathu bakholwa gore motho ayihwa wabuwa uba lingeloyi uba idlozi amen akazi baningi abantwana abaphuma isikolo bakhwita isikolo umntwana fail eklasini makafela ukuthi ufuna ukufind out ukuthi inkinga yini umntana atshela ukuthi indaba nginenkani ngoba mina ngibiziwe ngabakithi nginedlozi kumele ngiyothwasa akazi bangaka abantwana sebaphumile isikolo basikekile ngenxa yalolu daba kuthiwa yingelosi uthi uJesu uma bevuswa bayoba nje ngengelosi abazalwane asiyoba ingelosi ingelosi siyazi kunengelosi ezimbi evil angels ngezikhonzo uSathane ngamadimoni lawo yizo lezi ezize ebantwini yani ingelosi mayize emntwini noma ingelosi ezimbi amadimoni makeze emntwini angeke eze ngomuntu ongamazi the devil is able to take any form ingakho ensimini yase-Edeni Sathane wathatha i-form of a snake wavela njengenyoka ngoba uSathane uyakwazi he can take any form angayithatha a form and disguise himself as being your grandmother ugogo wakho washona last year makavela athi mntanami ngicela uyothwasa mangavela umkhulu umuntu walela ngamazi umuntu uzobaleka kodwa uSathane uvela in many forms ingakho labantu ba-convince ingelosi ezimpi bese kunengelosi ezingcwele ingelosi ezikhonza uNkulunkulu abantu angeke babe ingelosi umuntu nengelosi zihlukile ingelosi a spiritual beings ezinganamzimba njengami nawe zikhonza uNkulunkulu lezi ezingcwele lezi ezingeza kaSathane lezo ukuthi umuntu makavuswa yoba ingelosi azikho lezo lezo ukuthi abantu mabalele bathi idlozi lakithi lithi ayinyangeni azikho lezo nguSathane namadimoni wakhe nengelosi zakhe amen mele sicacise le ndaba uthi uJesu masivuswa siyoba nje like angels njengengelosi why athi siyoba njengengelosi ngoba siyoba nemizimba yasezulwini bazalwane angiyazi yoba kanjani
ingakho uJohn uthi makavela siyofana naye. We'll have glorified the bodies, heavenly bodies. Soba kanjani njengengelosi? Soba ngcwele njengengelosi. Soba kanjani njengengelosi? Soba asiyoba nasinci, we are going to be pure njengengelosi. Siyokhazinyiliswa. Soba kanjani njengengelosi? Siyophila ingunaphakade. Angazi ke wezwa kuthiwa ingelosi ushonile na? Ngelosi ushonile. Sophila ingunaphakade. Njengengelosi. Ingakho Jesu athi siyoba njengengelosi. Siyophila ingunaphakade. Kanjani njengengelosi? We are going to be in the presence of the Almighty God. Siyoba sebukhoneni bukaNkulunkulu. Siyohlanganyela nengelosi. Simhubele, simudumise, siyoba kanjani njengengelosi. Lasichazela. Uthi abantu bayiwa njengengelosi. Kusho ukuthini lokho kuwe? Mzalwane ogulayo. Kusho ukuthi akusana kugula. Kusho ukuthini wena mzalwane ohlala useyinhlungwini. Kusho ukuthi akusana buhlungu. Kusho ukuthini wena mzalwane odlule ebunzimeni, ulahlekelwa izihlobo zakho njalo njalo. Kusho ukuthi akusana kukhala. There's no more mourning, there's no sorrow. Icrime esihlangene nayo, ama hijacking left and right, uma uhambe esingathi kusemela ubheke ukuthi ubani akusekho. No murder, no crime, ama load shedding. Esihlangana akusana load shedding. Abo sugar mama bane diabetes. Mase sifika lapha ekhaya ezulwini, akusana sugar diabetes. Akusana madlanga commission. Akusana adult commission. Akusana igebengu ezithatha imali yethu yentela. Amen. So basebukhoneni bukaNkulunkulu. Mzalwane, kumele wazi amandla kaNkulunkulu. Uthi uJesu labantu anwazi mina. Nemibhalo anyazi namandla kaNkulunkulu anwazi. Bachazela ukuthi abawazi amandla kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyasiguqula. Siyoba ngebasezulwini. Kumele siwazi amandla kaNkulunkulu. Sifana noPawulo encwadini kaBaseFilipi ku3 kuverse 10. Cela sifunde. Izwi uPawulo makakhuluma ngamandla kaNkulunkulu. Philippi 3 verse 10. Brother, can read for us there. Philippi 3 verse 10. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe, ngibe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze nangokufa kwakhe. Yabizwa uPawulo. In fact, kulama verse aqala uqala ngokuthi konke ngikushaya indiva, konke ngikubona kuyize, ngikubona kuyirubbish ebenginakho, konke kwasezweni, the wealth, the connection ngikubona kuyize. Ukuze ngazi lo Kristu, ukuze ngazi lamandla akhe nawo la amvusa kwabafileyo. uPawulo lo ulangazelela ukwazuza lamandla, ulangazelela ukuvuswa kwabafileyo, azozwa lamandla kaNkulunkulu avusa uKristu kwabafileyo. Amen. Akumelanga sibe ignorance kumandla kaNkulunkulu. Uma umzalwane uphila impilo yakho, kumele wazi ukuthi uNkulunkulu unghamele konke. Nezimeni zakho, impilo yakho isesandleni sakhe. nguNkulunkulu onamandla. Langazelela ukwazi lamandla ngoba ngiwo lamandla asisizayo ukuthi siphile ubungcwele. Ngiwo lamandla asisizayo ukuthi siphile impilo yobuzalwane, ukuthi siphile impilo zethu. Noma sesifile lawo mandla ngiwo yosivusa ethuneni eyavusa uJesu Kristu. Amen. He says, that's where verse 31. Uthanazi imibhalo. Ucala ukuthi anwazi amandla kaNkulunkulu. Sasivezile ukuthi amandla kaNkulunkulu ayokwenza. Abawazi labantu. Bacanga usonikezwe emshadweni. Bacanga ukuthi izulu indawo yeyigebengu, indawo abantu abaphingayo. Bacanga ukuthi izulu kugcwele nje abantu abanganangqondo. uJesu uthi anwazi amandla kaNkulunkulu. Nako okwenzeka kithi. Maqala uyaba correcta futhi. Uthi nemibhalo hayi nje amandla phela. Nemibhalo aniyazi. Ngiyathanda ukushumayela. Gijime wonke nje lithi nina nihambisa ivangeli la kaMose. Kodwa leyo mibhalo umbona uJesu wenzani? Ubathatha nje ubasa straight lapha kuMose ababonisa ukuthi aniyazi le mibhalo. He says you do not understand the scriptures ku verse 31. Uthi kibo you have not read ku verse 31. Kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo. Anifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu ethi umkhulumele uNkulunkulu kanti la. Ukhuluma kweSodose. Ku chapter 3. Ku verse 6. Angithi bona abantu eSodose nabo Deuteronomy kulapho bakunike khona. Uthi anifundanga yini ekwashiwa nguNkulunkulu. Lo nithi nina nikholelwa kuye. Ethi mina nginguNkulunkulu kaAbrahama,
noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe na akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo. Amen. Yazi le nto le ekaNkulunkulu ophilayo kaAbraham kaJakobe nokaIsaac. Nabantu abaningi they appeal to this ukuthi ingakho kumele ubize bakini. Ngoba nani nabo abazalwane bathi uNkulunkulu kaAbraham iBhayibheli lithi uNkulunkulu kaAbraham. uAbraham washona kudala. Uthi uNkulunkulu wena nguNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakobe. Ngamagama he's not uNkulunkulu wabafile kodwa uNkulunkulu wabaphilayo. Kusho ukuthini kanti ukuthi uNkulunkulu uthi yena nguNkulunkulu wabaphilayo? Lela gama elithi mina nginguNkulunkulu. I am the God of Abraham is in the present tense. I-present tense isho ukuthi igama lamanje ukuthi mina nangumntana ngukhetha ngingubaba kaKhetha. Angithi bengingu baba kaKhetha, ngingubaba kaKhetha. Uthi mina nginguNkulunkulu kaAbraham is in the present tense. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi bakhona laba bantu konelinyizwe. Bakhona komunye umbuso laba bantu bayaphila. They are in another realm. They are living as we talk because he's still their God. Yami uthi nginguNkulunkulu kaAbraham. And siyazi ukuthi isicebi noLazarus uma sicebi sithi siyabheka sibona uLazarus. Ifaro njaAbraham ngoba usaphila. uNkulunkulu kusese nguNkulunkulu wakhe. Uthi mina nginguNkulunkulu kaAbraham laba yingceku zakhe. kaIsaac noJakob. These are the fathers of the faith. Akathi benginguNkulunkulu wabo. Uthi anifundanga kuMose ukuthi uMose makabhala ngalesi sikhathi. uNkulunkulu ungatshela uMose agcwaliswe ngoya kaNkulunkulu aloba lamazwi. Uthi nginguNkulunkulu kaAbraham, kaIsaac nokaJakob. Kusese nguye ngoba basaphila laba bantu bakhona. UNkulunkulu wabaphilayo. Wenza isithembiso nabo angeke uzosigcina lesi sithembiso. He will not break his covenant uNkulunkulu. Even ukufa abazalwane angeke kuze kusihlukanise nesithembiso uNkulunkulu asenzile ukuthi unguNkulunkulu wethu, siyofa, siyovuswa, siyophila ongunaphakade. Mangisendleleni ngizala bengibuza ukuthi le intshumayelo lesizwa ngemingcwabo phela no. Yizwe sizidinga manje kunganalutho ukuze sibe nethemba kuleli lizwe esiphila kiyo. uNkulunkulu ngamanye amagama uthi ayikho nento neyodwa even beyond death eyosihlukanisa nothando lwakhe, eyosihlukanisa nesithembiso sakhe ngoba unguNkulunkulu wethu. Amen. Amen. Uyosivusa yiloyo naloyo okholwa kuye. Uthi iBhayibheli ku 3:16 uJohane angabhuphi kodwa abe nokuphila okungunaphakade. Yikho lokho sikhuluma. Amen. Kunoma sewufile usayophila okungunaphakade. Amen. Amen. He's the God of the living. Siyajela ku 31 33 ukuthi kwathi izicuku zikuzwa lokho zamangala ngokufundisa kwakhe. Kaningi ke uma sishumayela abantu bamangala yabo lezi astonish ade azintshumayele namandla. Hey, azintshumayele namandla, yazi uNkulunkulu izwi lakhe lemnandi. Into ezisubuhlungu nedabukisa ngalabo bantu ukuthi bamangala kuphela. Ubuningi bawo abakholwa. Manje njalo masizwe kaNkulunkulu noma singabazalwane simazi uNkulunkulu kodwa singamangali nje kuphela sibe astonished. This must move us to action. This must move us ukuthi sibambelele ethembeni lethu elingunaphakade. Ingakho kunomhlabelelo uthi abanethembeli njalo bayazihlambulula. Si strive to live in holiness. Si strive ukuthi simphilele uNkulunkulu wethu ngoba anytime he can return asazi isikhathi la ayobuya khona. Kodwa ke mawungakakholwa ungafani nalabo bantu la. Isiqubu siyatshelwa, isiqubu bamuzwa uJesu, bezwa izifundiso ezinamandla. Kodwa siyatshelwa bakwenza kubenza asizokuthiwa phela. Asazi. Kodwa sizokuthi bamangele. Izwe lenza kanjalo. Angazi ngishumayele engane. Abantu asese njengoku. Ngoba bathanda nje ukumangala ngezifundiso zaNkulunkulu. Kodwa mawuzwa le zifundiso ezinje sho ukuthi ngamanye amagama uma ngakasindiswa belu uquke. Thatha amehlo akho abhekise kuJesu. Ngoba lo Jesu uye weza wasuka ezulwini wazofela izono zakho. Ukuthi wena ungabhubhi. Ungayiswe ekufeni. Wena ukwazi ukuthi uyovusa uphile ngunaphakade. Ebukhoneni bukaNkulunkulu. Lelo ithemba esinalo uma siphila la emhlabeni. Noma ngabe sidlule imeni, noma izimo azilungi, noma ngabe sinama situation a different, ama circumstances wethu njengoba sila a different so. Kodwa ithemba linye.
ukuthi noma kwenzakalani kithi likhona ikhaya elingcwele, ikhona ikhaya elingcono. Ingakho abafundi bakaJesu uma bakhathazekile enhlizweni, uJesu azobashiya bakhathazeke. uJesu uthi ningakhathazeki, kholwani kimi nikholwe nakuBaba, ngoba ekhaya ezulwini kunamagumbi amaningi. Uma bengasinjalo bengengitshela ukuthi ngiyonilungisela. Khona ikhaya elingcono. Izinto ngenzeka zingahlangane la kuleli lizwe, kodwa likhona ikhaya elingcono. Ama-side show bazalwane melume uqine, ngoba abaningi abasusile balalela ama-social media. Umuntu bathi mina akasaye esontweni vela yikho lento kaJesu, akekho umuntu owambona. Zonke lezi zinto iyo lento yenzeka laba bantu, baletha ukungabaza kubazalwane, bebaletha nokungabaza kubantu bebalandela uJesu ngalesi sikhathi, bebaletha ukungabaza. And yebo bakhona ebaphenduka bangasangeni indaba kaJesu. Ngakho uJesu khona la bekakhuluma khona amazwi abudisi. Abantu bathi ubani ngabathi athena isinkwa sokuphila, abantu bahamba bamshiya njalo. uPetro uJesu kuza boPetro uthi nani senifuna ukuhamba. uPetro wathi Nkosi singayaphi ngoba uwe unamazwi okuphila. Amen. Asibambeleleni enkosini yethu. Baba siyabonga ukuthi ulidwala lamadwala. Siyabonga ukuthi nangempela uma uMaria efika uLazaro efile, manje uthi Nkosi wena ungukuvuka, ngokuphila nokuvuka, yiloyo naloyo kholwa uwe. Noma ngafa kodwa uyovuka. Baba sikhumbule leli themba, singakhumbuli le intshumayelo uma sishonele kuphela, kodwa uma siphila impilo zethu, noma sihlangana nezimo ezingasifevi, noma impilo inzima Nkosi, noma sigula, noma sinama-challenges empilweni zethu, asibambelele ethembeni elingunaphakade. Usikhumbuzile namhlanje Nkosi singabantwana bakho ukuthi nangempela wena unguNkulunkulu wabaphilayo. Ingakho bonke abashonele enkosini bayovuswa uNkulunkulu wethu mhla ubuya. Baba siyabonga izwi lakho lesinikeza ithemba empilweni zethu. Bana nebandla lakho uNkulunkulu wethu uqhubeke njalo ukubabusisa. Pray for umfundisi uAli God who's been faithfully preaching izwi lakho. Nkosi siyakhuleka kuba busisi ibandla lakho uNkulunkulu wethu. Siyazi ukuthi our worship kuwe nokukhonza kwethu akusiyize uNkulunkulu wethu. Akekho noyedwa umuntu kwabheka emuva wathi ngiyayisola ngokunikela impilo yami enkosini uJesu Kristu. Baba qhubeka njalo ubagcina abantwana bakho esandleni sakho somusa. Konke lokho siyakhuleka sicela egameni lomfelo wethu nomsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Elikhaya elihle nantiya silibona amehlo